yabaga ari mbese kurucuranga amasasu buri bantu bakubita barasagura amasasu mu ijoro bashyiraho amabariyeri ku mabarabara urumva buri wazalendo zabaga zifite amabariyeri nk'icumi FARDC nuko icyo yatumaga n'ibiribwa ibiciro by'ibiribwa bizamuka kubera buri wese yasoreshaga imisoro kuri zo za bariyeri. Rero gahunda noneho mu gihe kirazo gahunda iri imbere urumva amezi atatu ya mbere umwaka ushize tukigera muri uyu mujyi byari ibintu byo kurwana n'ibibazo by'umutekano gutoragura abantu bihishe mu makartier tubatoragura twabazanaga nahangaho kuri stade tukaberekana itangazamakuru n'ibikoresho byose bari bazanye. Uyu mwaka rero dufite amezi 12 yose yo gukora urumva tugiye gukora ibikorwa muzatangara ariko n'ibikorwa by'iterambere noneho n'ibikorwa byo guhuza abaturage kubunga bakaba umwe. Mwumvise ko guverineri yagiye mu kiliziya ariko bazati mbese ninde watoranyije uwo bari bwicarana ahangaha muri iki kiliziya ntawe mutoranyije. Rero tugomba gufatana nk'abakongomani twese turi no mu mishyikirano Doha hamwe na leta ya Kinshasa. Turizera ko uyu mwaka uzatuzanira amahoro tukubaka igihugu cyacu twese abakongomani mu bumwe bwacu twese. Yego Dr. ati uyu mujyi twawukuyemo abamerceneri benshi ati mwarababonye nanjye narabaherekeje ariko abandi bamerceneri bongeye kumeneka baraje ni benshi noneho twabonye n'umukuru wabo wo bita Eric Prince nawe yariziye kuri uru rugamba bimeze biti? Muzi neza ko leta ya Kinshasa nta mahoro ishaka. Biragaragara ko nta mahoro ishaka yuko no mu biganiro turimo Doha izabigura intege ariko nibyo biganiro ntabwo yabishakaga yabijemo ariko tumaze gufata imigi ya Goma na Bukavu urumva n'ibindi rero byose nabyo izabyemera. Nabo bacancuro abo bamesane nabo bazataha kuko abandi batashye. Ko aka kanya umuyobozi wabo mukuru yaba yamaze gufatirwa muri Uvira. Ese ayo makuru koko ni impamo? Turayabaza Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi w'igisirikare. Birashoboka ko kandi ote hari icyo mwatugeraho kwifatwa ryo mukuru wa mercenary muri Uvira biko Wiringoma niwe ushinzwe kubitangaza ngende umuvugizi wa politiki. Ese intare koko zaba zamuteye ijanja nkuko zisanzwe zibatera ijanja? Wiringoma arabibasubiza niwe ujye baherekeza mujya mubibona. Ariteguye subu? Ari tayari. Navuga ko AFC M23 yagaruye amahoro n'umutekano ku bantu bose nta vangura. Mbere yuko tugera muri uyu mujyi abantu baricwaga bagaterwa amabuye bagapfa bakotswa bakanaribwa urumva hapfaga muri uyu mujyi abantu barenga 50 buri munsi ari bishwe na rya huriro ririmo FARDC ririmo FDLR ririmo wazalendo ririmo abacancuro b'abazungu mwarababonye afandi Wiringoma baherekeza ku mupaka barimo Sami RDC nizangabo zavuye Afrika y'Epfo Tanzania na Malawi harimo ingabo z'u Burundi akabamo ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye arizo MONUSCO yuko nazo twari duhanganye muri operation yabo bise Springbok. Iyo operation yari ishinzwe kutubuza gukandagira muri uyu mujyi wa Goma kandi ariyo gakondo yacu. Abo bose rero yaranze twawukandagiyemo umujyi wacu gakondo yacu tuyirimo timaze mu mwaka. Hari ibikorwa uyu munsi twerekanye ibikorwa remezo byakozwe urumva hari imihanda yubatswe mu byaro muri Masisi kujya kuri Masisi centre uganisha za Warikare kuva hano Goma ujya za Rucuru umuhanda uri gukorwa. Berekanye amaparking yubatswe muri uyu mujyi berekanye za ruhurura zitwara amazi bazerekanye uyu munsi mwazibonye. Ibitaro bya Goma biri hano hirya birimo biravugururwa. Hari ibyumba byinshi bishyashya byubatswe. Hari ibitaro bishya byubatswe Kanyarucinya hariya muri Nyiragongo ahantu hari abantu bakuwe mu byabo n'intambara babashubije iwabo. Aho hantu hubatswe ibitaro. Ubu ngubu abo baturage bose basubiye iwabo ku misozi barahinze ubu nibo bagemurira uyu mujyi wa Goma ku buryo ibyo kurya byose byaragabanyutse ibiciro cyane ku kigero cya 1/4 urumva. Rero hari ibintu byinshi abaturage barishimye bafite amahoro barara
baryama bagasinzira. Umuyobozi w'abacancuro w'abanyamerika Eric Prince, ibitangazamakuru bitandukanye by'umwihariko imbuga nkoranyambaga zikaba zatangiye kugenda zivuga ko Eric Prince yaba yatowe muri yombi na AFC M23. Ibyo ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa n'abantu batandukanye. Nk'uko mubyumviye rero, umuvugizi wa AFC M23 wungirije mu bya politike Oscar Barinda akaba yashyize abantu mu rujijo aho adasobanuye niba Eric Prince yaba yatowe muri yombi. Ni mu gihe Eric Prince ari umwe mu bantu bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko yabaye muri Navy SEAL, akaba ari umumiliyarderi ndetse akaba yarahinduye iyi Blackwater nk'uko twabigarutseho mu cyegeranyo nabateguriye. Niba utaragikurikirana wajya kuri channel yacu Pilot News TV n'ubundi ukareba icyo cyegeranyo kivuga ku mateka ya Eric Prince. Eric Prince rero ni umuntu ukomeye cyane, binagoye ko yaba yaziza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yakoheza ingabo, ariko kuba yaza ku rugamba ibyo byo ni ikindi kintu. Ndakomeza kugenda mbakurikiranira ibya Eric Prince, ariko amakuru nabahamiriza nuko aya makuru ashobora kuba ari ibinyoma, cyane ko bamwe mu batangaje ko Eric Prince yatawe muri yombi bavuze ko yatawe muri yombi mwibanga na AFC M23, ariko akaba yamaze ngo kurekurwa na AFC M23 mwibanga nyuma yaho ngo Amerika idirinze. Ibi ni ibintu nabyo bikomeje kugenda bigarukaho ku itangazamakuru, abantu bakomeje kugenda bakwiza ayo makuru ko Eric Prince, umucancuro wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umucancuro wakoze ibikorwa bitandukanye, wasezeranije kurimbuzagaza amazi cyangwa umwuzure ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye cyane muri Afghanistan. Eric Prince si umuntu usanzwe. Eric Prince si umuntu wo kuvuga muri ubu buryo. Eric Prince si umuntu wapfa kuza kurwana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bigoye cyane. Ingabo ze Blackwater cyangwa abacancuro ba Blackwater baraje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo byaramenyekanye, ariko Eric Prince kwizira ku rugamba ni nko kuvuga ngo umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kurwana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nko kuvuga ngo ingabo z'u Burundi zagiye kurwana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Prime niyo ngabo ari kumwe nazo. Ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu umuntu atasobanura ngo yumve, ariko ndaza gukomeza kugenda mbakurikiranira ibya Eric Prince, by'umwihariko ibijyanye no kuba niba koko yarafashweho na M23, dore ko abatangaje amakuru batangiye kuvuga ko M23 yamurekuye mu buryo bw'ibanga. Ndabashimiye cyane inshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye. Hizi gani tunatorobidi itakubeba leo kuchapa. Agora é a vaca só que